Pinang an social media along kacethang pluk on birteron LP school than bang tipi ponchok che aputhak. Hanwe api kang hu alam ki pen bang ke thom atum dilai rai kom sai khiari deng ka chingnang. Ningkan ke thom pen paralyze ke so ke pangji ka the teron pi ke rap ka chohang. UDYDC asong ahin pen me ke cholina singnar pia phan ke rap ke pajirdam. East Karbi Anglong District Committee BJYM amai phubidia sing ingti ahin pen jalin ponsi radaphan ason ke ronpon. State Bank of India Dipu main branch along micro containment zone selam pondet api Assam Gramin Vikas Bank along kacherepon kawe. Kardom pini Adap Abirta thanbang phini limerina hansepi non arju ikthang birtang ton pen. West Karbi Anglong Kopili constituency ke parlo jengkharong piarong ingti hemasar pi ka theteron pi ningkan ke thompen paralyze akiso kapangji ponajok ningkemia bang phubang piatum pen kiso ka chelang ponjia phan kerap ka chohang kachethan pon thang ka chini dun dea jok sarkar pen akera phehuita churi dun thek thedat lo lapen awar sai sitami chepalong dun thek thedat lo asopo sitami ani om lapen kiso ka chelang ponjia phan chepador pon thek thedat lo puta asopo samson ingtia hin pen 365 news india phan than khachini pon lasi puthot hawara rat lapen Karbi Anglong autonomous council ki thigiting atum kerap kapajir kantung atum asopo samson ingtia phan phone pen humri pon ikme phone number 8011908039 pusi pangdak pon Bureau Report 365 News India apply kisu polong ambil long hindi tom thekonong kisu sitami api dong ki ding tang lo kisu ording kloi lo pusi tom be talong ning kane thom lo pusi lo sinon ki da along wana pali pen kisu bang jan the tang pe lo si ni Karbi pen Karbi autonomous council CM kai yang hang pen kami Karbi pen bang so kisu ade senson yang ki apply pen kisu bang lang pidap prang to pusi ning thelo immediately alang pan kiso bel saklen pon nangji posin kining ri lang nangjian dalang lo akhai lo poni sa pon thik lo tang ka bejo arleng ona chelang ning da chelang lo dan chelang ana chelang lo andara pen akimi kilang dami panek pun ide lo khai lo kilang nang panek asi aki hai siem pan si ning che thelo asap sovet sa nang rapo si kilang dami okay so bang phi amen kosan igne teron pi apen arong ke amtere non ke dobom ke pirong apen komentuan ningkan ben si lapasan ke so chilong lo kan thabang dolo ke apen konana silason kachilang dam dulu ma nagang mangka na kita pangla apen ana ta kon ne doctor na thi kada khirni pangla apen kopi siang theke klang ke suamen thang thega klang ke perela ke solong pana kala apen Karbi ron asana chekem ma Karbi Anglong da klem lo pa kan te so tarim nei patarim lo apen non nang litum labang so ke so kachilang je phan kopi si lam the ka pachini dunji nilam se turiram bang hang ke so ra mi ki ke Pirthe adang pialong corona avur kithur pen munit monor aphan isi ka phere meme apor nang ke tangkok apor ahut Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM East Karbi Anglong District Committee ahin penta arnivang ason sai ke me dengpon bomlo BJYM East Karbi Anglong District Committee amai phu Bidya Singh Ingtija Ponlin se BJP asa hem along sanitize ke claim micro containment zone adim along sanitize ke claim sang sanitizer mask hai hui ake joy pen ke ronpon asai arnivang ta claim pon bomlo Pinpur ponme aru Niphai thongkebra ICR nisita me BJYM amai phu Bidya Singh Ingti lapen kongchun bang sarsing tiso ahin pen Bokajan LACR lo Bokajan Sarihajan HDP Balipathar hai hui adim along Pharupli hand sanitizer lapen pharo nerkep mask hai hui ke boydet abang phu atuma phan panong si ron ponlo BJYM amai phu pen rat aphan ke chuning ripon ke non labang so awur apor ahut rat atum kachere donsi akeme lapen mask lapen hand sanitizer abang ke kerim cheteng ne dead nangji pusi rat aphan chuning ripon hapu hawar ke hat MAC constituency arlo BJYM hawar ke hat mondol amai phu
Bhupen Brahma kija ponpen avar ke hat angkang tami don trok sirkep ahem an sang mask lapen sanitizer ake joypen ron pon pusi birta long pon. Hanjang lang sopen Bisnu Lekte 365 News India. Dilai Police Station angkang Dilai ahi 10 kilometer trora achitim anbak Koilajan udeng tiso arong edon govin tiso ahem ahanwe api bangke thomatum kang hupon purong asor thekdun longsi aru Niphai thongke bra isi Adap Abirta apor malom Dilai ahi thi along chekom pet pen nep ingnang pon bangke thomatum Dilai Ganesh mandir along humri damdet pen langwoku atowar dunsi manja anat pangno bomlo tiso arong along ejon hanwe api nep chek amat putho Dilai anat chedam thusi rong asor ke nep dun thulong alang litum ke dambom auto number AS09AC 80276 Diphupen Chewanlo bangso a auto along hanwe ke nepon puthek dun longsi tongsekot pen Dilai along Birta pale pen chekom sirong asor atum nep ingnang pon apithu Dilai Police Station along aron ateng pen hodai pon bangke thom ka chingnang chega bang phuatum amen lake Karlitang Suraj Bordoloi asopo Neron Bordoloi tara langso tiniali amekar Lapen Inan Udin asopo Muhammad Samsudin Ali artaningkan inkorapli Sifbari amekar lapen Muhammad Safikur Rehman asopo Muhammad Hamidul Rehman artaningkan inkorapho Harilal Basti amekar pusi pangthekpon adai ke do bangke thomatum aphan Dilai raikom saiki atumsi chepari dengpon Ronga sorka chethan atengke bangso Koilajan area alom ajir dingklui pen apong lason kang hualam ki dopiklo bonta nep thiplong lepo ahormuke ingbo bin titik pusi chethan pon Dilai pen Deboram Kathar 365 News India. Nitum kang hugine blong mane nili rong ge udeng tiso rong enge nili hema binai hujok masi wan derlo ama dak nitum rong pen inura muni thek dunlong lasi ako dilai information pc ako dilai bojalong sikine thulong non bang ke abibang chilong lo enge amuni bang mia bahaini inur bang khomia ai non bang e thana long hidulo non thana long bang FIR pilon nikan kep hanpu siame thana penta inspector ta nikan kep hanta accept dun lo FIR pilo nelisi FIR pi abbi ke ini ke chabar hini ke dam elu non chabar si non asu jai dok lo api inke non hoptai si penote asu jai po jangtela aprang benda lason si ihubom halabang so habar lason dum hoda aprang benda hoda mlome son bigang buja kangbu bange dopi chainong ring bodo bi tang bodo semi hoda ta nep nong le panisi heta hopta hini ma hopta thoma aprang benda ajo baju hini ra आधा होता इन बोलो सो होता पेन अनप्लुंग लो बांग एल तो पेन सिकिबा सेमे सो बांग बाय पेन प्लुंग तमे नेपलोंग देलो सो जो होता पेन अंच पदुंग लो नेपलोंग मुनि पुसे मे नेपलोंग देलो सो अनिता निलेतुंग रोंग पेन बी बांग के पन लो इजोन बांग पन लो सेमेला बांग फेरि मा चिबिदिकां को आमरें तिलोंग लुदिकां प्लस सेमे होला को आलो आमरें तिरोंग सटुम थेलोंग दा जन थम पुकी थेलोंग इंगा होला जन नि बांग पन देलो Patumi aru Niphai thongke bra isi arani on beer teron pu abang pu education department pen than bang kang vai pon along aron chok chela pen klardak de pu ki jong pon alang lihin pen hang pon non kang vai pon than bang asai aphan kopula pen koson si kang vai pon pu asai paklang pon ang jipu hang pon la pen merit basis pen ma la pen kopini aron ka prek pen ma kang vai pon rada phan than pachini pon ang jipu si hang pon tet ke pas akan det lo non dong answer 81 post sakuri klang lo la Karbi Anglong district lo anke appoint lo mane lama ne ba dakpur am ke belega district soba district ta la non la teacher ke point n ke mane selection procedure paklang percentage cut off mark paklang ta bange cut off mark paklang kle pin pen si sakuri gelong dum dokolo a percentage regarding percentage le nitman sakuri nang pikali dan nang lo ako second mang esolo sar jongse nitum ke pass dek tum ali salong wala ke pass pe tum la marks chingchum kabe tum ta sakuri lon la appointed list dokolo इनके आपको रिचेक प्रोसीड्यूर पे के पास तो रिचेक प्रोसीड्यूर पता ओएमआर बेस पे कंप्यूटर बेस एग्जाम के लगे रिचेक प्रोसीड्यूर का भी अगर तुमसे रिचेक प्रोसीड्यूर दो पता नहीं तुम्हारा ओएमआर सीट न पकलांग नंग जी इनके आंसर की पकलांग नंग जी खास हेल्थ डेट पे ना फिर रिचेक पता है कौन मार्क्स के लॉन्ग मा लास्ट वन तुम्हारा पकलांग नंग जी लास्ट वन ये लाम नहीं मिसी भाई पूरा
Aduntu Karbi Anglong Autonomous Council pen lampang dakpon onbir teron ahin pen Education Department apan karbok pon ke ahok alam kalipusi Autonomous Council arpuke theatum pen pang dakpon. Karbi Anglong Autonomous Council han ke yong pon de FQ dia tuan si satu lagi people FQ na tuan han ke satu lagi bang people tu bang ke pacubaya lah ahok alam kali. Adhe lada FQ na tuan kana merit basis pensi merit tuan dalam soal ni na bang ke people. Tapi nalang ni yong si sunglor pen. Tapi nalang ni yong si kacini do pen. Yong si duplicate certificate kuno ya kuno kacini do pen sunglor pen yong sarang wan ek kulo tante top je pen dak kulo nang kulo tante. Jadi tum sorta aroma tengker itu inside pun. Perkenalan ni Karbi Anglong Autonomous Council akan aku people dia tangka ke agensi satu people dalam tahap kali. Yongsi alam ni yongsi tangka ke pipen. Jadi Karbi Anglong Autonomous Council panang ekor yongsi nampak kan ke pulau tante. Jadi tulis kami tulis case people ko laban aroma agency alang ipan pangsai pun. Laban ako jasa pen non online pen usame non 559 approach contractual posta online pen ke pas tang apun as tame non online pen apply uno klase tame nangitun project pen la 559 posta jadi tu oktai si ini yang bongkar la appointment di ponpo tapi ke ili tu chief minister sida me announce no dia non teacher abang ke all sama lo mate lag sibak apos lagi tu sini ni tetik Karbi Anglong kan sida me suri ini bak teacher abang ke dak sitame nang tangwet ki kusi dinding ke konflik lasi terki un tangat tum ana bangke pada appointment ke long le jadi regularize kapuri le jadi ko bangke dinding bidang ki lasi lamangso onbil teron abang gasenet pe bangke ason rarapan ke pecobailam ke pamang walam laben ke chokselam lason ke jai pon alam ke late indikar demo tun mason sila gente pinrem lo laben nilitum tangka ke agensi satu lagi pon alam ke nilitum pulis kes pon si alam tangsai pon Sir, ala onbir teron ako nang kielam jong si kumane dokok nangklang rok puluh deh dalam itu Autonomous Council hinben kini kangsai. Autonomous Council hinben mate arona ting berse ta insai pun. Jong si dokok along si kami judicial dokok ke jong si dokok puluh na lagi arona ting lagi insai pun. Tapi ke satu lagi dia jong si kami lada ke tokak dokok ke mane jong si false certificate ke chok se certificate jong si pilo puluh nanti labang ke arona tengken saipon ko asa tuliga tan konper ko lapena ko katek stane bang arona tengken gen ko Salman manali tumlong record labuson ga belang boje kumane tet kiun e munit si e ponel long lok to ba fake documents labuson ang tek sakuri ki ana kan lage dialect lapen ke pas asa dinnya da bang lada nang joma wek nani nang submit wek nang lana fiksi ni appointment people non le 559 apos ipiya da non online kan bongomet basote isi alam litung lada certificate ng people ko basote isi litung da ingchapon ko basote isi appointment ke people ko lapen ke jong si mane jong si fake certificate jong si pilo pulo da lake empowerment committee tu olah tumulong si ago kada ke handam dan nang nyumalo na yung si
Tiket lo se pakai sai pun. Pakai ini itu Karbi Anglong untuk mas konsil ke. Education lagi nabangke merit abangke merit list ada yang sini itu bikoni. Tapi yang merit kami itu pakai itu bikoni. Education nabangke jadi itu compromise ini. Bureau Reports, 365 News India. Corona ang tang awur arniwang apay ng kibat pon asonsi. Dipu lamding road along kedo State Bank of India tihek pen SBI Dipu head branch along Klembang puatum angbong. COVID positive ang teke long pon lok ajok. Abeng asay hem amatsi micro containment zone kasi lampon tek pon long lo. Bon sitami non puan taradatum kachire pon ang tek pon long lelang. Lapuson si patumi aru Niphai thongkebra isi arani 365 News India perang ke atum ki humri dam kedam ahut. Dipu head post office adung kedo Assam Gramin Vikas Bank along COVID protocol avi pin pensira datum kaching room thekpon long. Max ki chikup krailo sita social distancing ke avi labang so alam aputhak bank asor lapen district disaster management authority atum angbong warsai ke me kaching waipon akinang sot lapen rad atum ta rad asai pura social distancing ke kroipon akinang sot oso prakjang eda phikang thin pon ke ale avi lasimo Assam Gramin Vikas Bank along sitami micro containment zone bipon kok aphisi kasik sak pon thulang. Bureau Reports, 365 News India. Upper Dehori Youth Development Committee Tihek Pen, UDYDC Asong Atum Kedam Tangarui, Lina Singar Pipa Bangpi, Ajo Mekijang Hot, Mekichu Puar Julong La Penchini Dunsi, UDYDC Maipu, McDonald Rong Pipen, Cepatir Piponsi, Kopai Kelang Nolam Ki Kepua Bangpi, Lina Singar Piapan, Kisu Kelang Dam Mate Kerap Pajirdam. Alang litum kedam pen thek dam long me ki chopen na mek pusitami mi melang lapen isining duk dam alam than pachini pon alang li inut hemipi achor kali tang khorsing hanse alang li arong ka chewoi tar jiding olo lapen inut vet si hem choboche bom lasi puthot UDYDC asong atum pen ning kimya bang phobang phia tumaphan kerap ka chitu dun jiaphan chuning ri pedopon Dehori pen amosing ti 365 News India. Karbi Abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom.